FDNB ndetse na FARDC bari guhagarika amadubu n'intare hakurya ya Rugezi, ubona ko amadubu n'intare bari berekeje i Karemi muri ya nzira n'ubundi ijya i Karemi mu nzira y'ubutaka. Ni operasiyo mu rukera rwo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 12/02/2025 neza hafi y'umugezi wa Rugezi hari kubera imirwano ikomeye hagati y'ingabo za FDNB ndetse na M23 hashingiwe ku miterere y'akarere ka gisirikari igaragara. Biragaragara ko umugezi wa Rugezi ugabanya ibice bifatanye n'ikibaya n'imisozi miremire, bigatuma haba ahantu heza twavuga ko ari zone strategique mu bijyanye no kugenzura inzira z'itumanaho, intwaro ndetse n'ibikoresho. Line of communication. Amakuru y'isesengura agaragaza ko abarwanyi M23 bagerageje gukora offensive Mawavre ari mu misozi bagamije gukora cross point ku mugezi wa Rugezi. Intego ko ari ugufungura koridoro yo kwinjira mu bice biri imbere ya Fizi. Muri Fizi ingabo za FDNB na FARDC zakoze defensive deployment ishingiye kuri nature obstacles, zishyiraho defensive position ku misozi ireba neza Rugezi, position post ndetse na blocking unity mu nzira zose zishobora kuba zegereye umugezi. Nyuma yaho M23 itangira igitero cyayo, ingabo zifatanyije counter offensive bakoze expressive fire flanking maneuvers, fire coordination hagati ya FARDC ndetse na FDNB. Iyi no operation cyase coordination yakozwe ikaba yamaze gutuma M23 idakomeza gutera intambwe ijya mu bindi bice. Ibiro bikaba biri kugenda bigaragara mu gihe imirwano ikomeye yo iri kuba mibi cyane muri territoire ya Masisi. Biravugwa kandi biremezwa ko naho abasirikare benshi M23 iri kuha barunda, izatumye na Wazalendo nayo ihita itangira akazi gakomeye. Kuko rero bivugwa amakuru yo guturuka mu nzego zitandukanye aravuga ko inyeshyamba za Wazalendo zikorana byafi n'ingabo za FARDC zamaze gutera ibirindiro by'inyeshyamba za M23 mu rukerera, ahari kumvikana urusaku rw'intwaro ziremere n'izoroheje mu gace kari kuberamo imirwano. Abaturage bari guhunga. Bamwe mu bakurikiranira hafi biri kuba baremezwa kandi baravuga ko igitero kigamije gukumira ibitero bya M23 ku birindiro by'ingabo za leta na Wazalendo muri groupement ya Nyamaboko ya mbere na Nyamaboko ya kabiri. Biravugwa kandi biremezwa ko iki gitero kibaye nyuma y'iminsi ibiri gusakajijwe ibirindiro by'inyeshyamba Ikazinga na Kasopo. Amakuru akomeza avuga ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri aka gace, bakagaragaza kandi bagamya ko urugamba rukomeje kugenda rwiyongera. Undercover zihari ziratubwira ziti nibyo koko twamaze kuvumbura amakuru akomeye yuko M23 ishaka kwigarura Nyamaboko ya mbere na Nyamaboko ya kabiri. Twe nk'Abazalendo ndetse dufatanyije na FARDC ntabwo tuzemera gutakaza ibi bice, tuzarwana kugera ku musirikare wa nyuma, ntabwo tuzigera twemera gutsindwa duhari, turahari kugira ngo turwane. Mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara biri kugenda biba bibi cyane kandi bikomera cyane ahitwa muri Katongo, naho byongeye gukomera. Amakuru ari kandi twamaze kubonera gihamya aragira ati igitero cyaburijwemo na FARDC. Kuri ubu M23 yagabise ibitero ku birindiro bya FARDC cyane cyane mu gace ka Katongo. Igitero cyari kigamije gusenya imirongo y'ingabo za FARDC hagamijwe kwagura igitero mu tundi duce, ariko M23 ndetse na FARDC bakomeje kurwana nk'uko biri kugenda biba. Bikaba kandi bizashimangiwe na Captain Sylvain Bijano, uyu no umuvugizi w'akarere ka 33 twa gisirikare, aho yamaze kwemeza ko AFC yongereye ingabo n'ibikoresho umunsi wose ku wa gatanu nicyo biriwemo. Yavuze ko kwigenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa mbere 2026 hamwe n'amakamyo menshi yuzuye abarwanyi yizera ko agomba kugaba igitero mu buryo bworoshye yaraje. Umuvugizi w'akarere ka 33 twa gisirikare yahise anagaragaza ko ubutasi bwa gisirikare Demiape bwatangaje ko amakamyo 19 ya Fuso yuzuyemo abarwanyi n'amasasu yageze mu mujyi wa Bukavu hagamijwe kongera umubare
hagamijwe kugaba ibitero ku birindiro bitandukanye by'ingabo za leta cyane cyane ikatongo n'ahitwa Kivovo. nk'uko rero bigaragara mu ijwi rye Captain Binjanu aragira ati intego yacu ni ukwigarurira uturere twose twigaruriwe na AFC kuko DRC izakomeza kuba imwe kandi itahahungabanyijwe. nuko abivuga yongereho ko ari kongera gusubira muri gahunda yo kwigarura ibice bizambuwe igisirikare cya leta birimo Uvira, Kamanyora, Nyangezi, Bukavu, Goma, Rucuro kugera Bunagana. Over nuko Sylvain we abibona, ariko se ku ruhande rwe bimeze gute? Ku mirongo imbere y'urugamba ku murongo wa telefone turi kumwe na Roko Informo wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kugenda biba ndetse na situation kuri tere. Bwana Safari muri rukerera waramutse uneza? Comment la situation? ni ibicika cyane ku rwego rwo hejuru. Habaye iki? Icyo nakubwira cyo ni uburyo bukomeye cyane bw'imirwanire. ubona ko ihuriro rya FARDC na FDLB bashaka kugotagota imirongo y'imbere y'amadugudu y'intare ndetse na AFC. Yego Safari, ubwo bashaka guhagarika n'ubundi amadugudu y'intare wabonaga ko yari yambutse Rugezi isa nk'iyerekeza ikaremi. ubona ko n'ubundi hakomeje kugenda habera imirwano. iyi mirwano n'ubundi ikomeje kuba bitewe n'uko muri iri shyamba n'ubundi rikomeye cyane ryabaye isirano y'imirwano ikomeye cyane aho bita ni mu Mikarati. ni ishyamba n'ubundi ubona ko harimo umugezi mo hagati, ni uruzi, ntabwo twaba bita umugezi, ni uruzi bita Rwarera rugabanyije nyine rugabanyijemo Mikarati na Mikeni. niho imirwano ikomeje kugenda iba. urumva ko bagiye noneho gusa nk'abatanga imbere kugira ngo bataza kugaruka inyuma noneho bakaza kubataka. bibagoye urumva ko n'ubundi bo bagiye gusa n'abahagarika kuko bafite imirwano ikomeye inyuma yabo. urumva ko nyine bari gukora uburyo bukomeye cyane bwo gusa nk'aho n'ubundi bagenda barebana hataza guturuka abari bakomeje urugendo berekeza mu mujyi w'ikaremi. ubona ko n'ubundi intego nyamukuru ubona ko bari bafite yo kwerekeza ikaremi iyi 23 bisa nkaho babiri buze kugorana ku rwego rwo hejuru bitewe n'umugambi ukomeye ihuriro rya FARDC ndetse na FDLB. ubona ko noneho muri izi bice hajemo n'ingabo z'Abatanzaniya. ubona ko nta mikino ihari iyo kuba hari buzemo kuba bakwerekeza imbere, ahubwo basa nkaho bagiye gusa nkaho babakorera defense ndetse bakaba bakura muri ibi bice bigiye bitandukanye. wabonaga ko 23 ndetse n'amadugudu y'intare bari bamaze gufata, ndetse wabonaga ko umutekano ukomeje kugenda ugaragara. nakwibutsa ko iyi Mikarati isa nkaho ariyo mutima ukomeye cyane w'ibi bice byose bya Minembwe. nakubwira yuko Mikarati n'ubundi igabanywa n'uruzi rurimo rwa Rwarera. urumva ko ishyamba rya Mikarati harimo uruzi mo hagati ugahita ubonamo nyine ugahita winjira mu Mikenke. urumva ko ubundi yego Safari biri buze kugorana cyane, ndetse urumva ko biri buze koroha kugenda bahita bigarurira n'ubundi ibi bice byari bimaze kuboneka ko byamaze kuba konfirime yuko umutekano wagarutse, ndetse ukabona ko bimeze neza nta kibazo. ubona ko ituze ryari rikomeje kuba guhera mu minsi mikuru kugeza amagingo abaraga ko ituze ryari rimaze kuba rizima. ariko imirwano ikomeye na n'ubu imeze nabi. imbunda ni ibicika, yaba imbunda ziremerewe n'izoroheje ni ibicika ku rwego rwo hejuru. nakubwira yuko uru ruce rero ari ibicika, ni ibicika muri ibi bice umuntu ashobora kubivuga. byatangiye nka byari by'imikino Safari, byatangiye ryari? n'ubundi ino mirwano ahubwo wavuga ko yatangiye ku munsi w'ejo, ariko iza gutuza no mu masaha y'umugoroba, ariko yongeye kubura mu masaha y'isaa 8 ku rwego rwo hejuru. nubwo twatangiye kumva ibintu bishoboka
biteye ubwoba ku buryo abaturage bamwe na bamwe batigeze baryama bakomeje kugenda bumva uwo muriro ndetse bumva urwo rusaku rw'imbunda ziremereye n'imbunda ntoya muri ibi bice bigiye bitandukanye. nakubwira yuko no mu mujyi wa Uvira bitoroshye cyane ku rwego rwo hejuru hafi no ku mupaka n'ubundi wa Gatumba, aho nakubwira ko n'ubundi imirwano ikomeje kuri aka gace n'ubundi FARDC yari yafashe. ni agace k'icyaro cyane kegera umujyi wa Uvira. kitwa gute Safari? yego, ako gace kitwa gute? ni agace ka Katongo n'ubundi FARDC yari yagafashe nako karimo imirwano ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. ko kugafata byagenze gute Safari? operasiyo yo gufata ku gace nayo wayitubwira niba ufite amakuru arambuye uko byagenze? ni imirwano ikomeye n'ubundi yabaye birangira n'ubundi FARDC isa nkaho n'ubundi gafashe ku munsi w'ejo. amagingo rero n'ubundi haracyumvikanamo urusaku rw'imbunda ziremereye n'imbunda ntoya, ubona ko n'ubundi naho bakomeje kuba isibaniro ry'imirwano kuko ni agace kegereye umujyi wa Uvira ndetse navuga ko kaba kari hafi n'umujyi wa Gatumba. ibi byose bibaye nyuma y'aho n'ubundi bakomeje kugenda bagwigwisa ku ruhande rwa M23 bemeye ko gufungura ku igice cya hano ku mupaka wa Gatumba, ndetse bakaba bakomeje kugenda babwira leta y'u Burundi ko nayo yafungura umupaka wa Gatumba ndetse bakanareka ku baturage bahungiye muri iki gice. ariko urumva ko kuva urwo rusaku rutangiye kugenda ruboneka byaba ari ibicika ku rwego rwo hejuru. naho ku birebanye n'ibikomeje kugenda bihindagurika ku mirongo y'imbere y'urugamba, abanyatanzania ni igiki bamaze guhindura bwana Safari? kuko biri kuvugwa ko Tanzania by'umwihariko igisirikare cyabo kirwanira mu mazi bameze nabi neza hafi y'Ibaraka. bihagaze gute iby'iyi nkuru? ni ukuri ese bishingiye kuki? duhido n'ibyo nk'umuntu bidukurikiranira Safari. nakubwira yuko batoroshe nyuma y'aho baje hari impinduramatwara bakoze. ni izihe? bahagaze gute? impinduka bakoze ni izihe? bahagaze gute? ni iki kidasanzwe bari gukora kugeza ubu? abakoze defense nubwo bitabaga byoroshye ariko bakoze defense, kandi mu bigaragara babonye ko mu basirikare ba Tanzania n'abasirikare benshi bapfiriwemo cyane cyane mo ku yindi mirongo y'imbere y'abandi basirikare. babonaga ko habonekaga imirambo y'abasirikare bagiye batandukanye cyane cyane abo mu ba FDNB mu ba Wazalendo. ubona ko ingabo z'abatanzania zisa nkaho zizi uburyo bwiza bw'imirwanire kandi zizi uburyo bw'ubwirinzi ku rugamba. ubona ko n'ubundi hari ikintu bahinduye, urabona ko hari ikintu cyahindutse cyane ku rwego rwo hejuru. magingo aya iyo navuga ko iyo ziba kuba zitarahageze magingo aya ngaya AFC bimaze kugera mu mujyi n'ubundi wa Karemi nk'uko byari bimaze kugaragara. wabonaga ko n'ubundi Baraka bisa nkaho kugera biri biborohera, ariko nyuma y'aho bazanye abasirikare batari bakeya b'abatanzania bakabazanira ibikoresho byabo bya Tanzania. mu myuzo ya mbere babonaga ko ibikoresho basanze ku mirongo y'imbere y'urugamba byabatonze, ariko nyuma y'aho babazanye ibikoresho byabo wabonye ko hari ikintu cyahindutse ku rwego rwo hejuru. kugeza ubu ku birebana n'urujya n'uruza ndetse n'ibindi biri kugenda bikorwa, bwana Safari uratubwira ko bihagaze gute? bitandukanye n'ibimaze iminsi bigaragara? magingo ya icyo nakubwira cyo nuko urujya n'uruza rwo ni ruke kereka mu bice bimwe na bimwe bisa n'ibirimo umutuzo, aho M23 yaterereje ubwo yashyize ku murongo urujya n'uruza rwo nta kibazo, amasoko araba, urabona ko nta kibazo. ariko aha harimo imirwano, urujya n'uruza ni ruke ku rwego rwo hejuru. urabona ko n'ubundi urujya n'uruza ari ruke ku rwego rwo hejuru bitewe n'uko abasirikare bamwe na bamwe nakuvuga ko nk'abawazalendo n'ubundi nubwo imirwano iba yabaye ariko bagaruka mu baturage ukabona bari kubavuyanga ku rwego rwo hejuru. yego Safari, tujyane no ku zindi akisi nawe tubwire ibiri kugenda biba ndetse n'uko ahandi bihagaze, kuko biravugwa kandi n'amakuru natwe dufite aragaragaza ko ibintu bitoroshye habe na gatoya. urugamba rwamaze kuba imberenge mugani w'abavuga. ku zindi akisi koma la situation, nakubwira yuko n'ubundi usibye n'aha muri Sud Kivu, yego
nanone ikivu ni ibicika mu bice bya masisi aho ubona ko ihuriro rya FARDC rishaka kwigarurira kano gace ka masisi kari kamaze iminsi n'ubundi karimo ino ma 23 ubona ko hari impindukamatwara zikomeye cyane ziri ihuriro rya FARDC aho ibyo biga bateguye ivyo nabiganirijwe n'umwe mu bayobozi bo muri ibi bice yego Safari yambwiye ndende ibanga bambwira ati ibi ngibi ni 23 iri kwigira twebwe dufite abafatanyabikorwa benshi kandi dufite igisirikare dufite ibikoresho dufite buri kimwe turi kumwe n'ibihugu turi inyuma twebwe dufite abasirikare icyo tugiye gukora tugiye kugaba amashami n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye kubera ko bamaze kuvumbura umugambi ukomeye yuko iyi AFC isa nkaho n'ubundi iyo igira abasirikare bakeya ibi rero bikaba byaratumye ihuriro rya FARDC rikora buryo ki rigenda rigaba ibitero mu bice byose bigiye bitandukanye usibye naho turamenya amakuru tuba twenda tushobora kuko abo tuba dukorana baba bari mu bice bigiye bitandukanye bagenda batwapidetinga baduhamagara batubaza uko gahunda zimeze aho duherereye nakubwira yuko hano masisi n'ahari ibicika urugamba rukomeye kandi rukomeje ndubwira yuko rukomeje kugenda biba bibi cyane imasisi ho bihagaze gute n'igihe kiri kuba kidasanzwe magingo n'ubundi masisi urabona yuko n'ubundi bakomeje kugenda bakora ibitendo bikomeye bitewe n'uko bashaka gukuramo masisi ndetse bagakuramo na rucuru kuko ubu ngubu ibyo abenshi bagendaga bavuga bahakana bagira gute kuko umugambi we uracyahari mvuga yuko bafite umugambi ukomeye cyane ihuriro rya FARDC yuko bakuramo ibi bice n'ubundi kuko barangajwe imbere muri ibi bice bya masisi barangajwe imbere n'aba-FDLR n'ubundi ibice bagamije aba-FDLR bo ni ugukuramo bino bice n'ubundi bagera za Rucuro bo bagakomeza ngo bakomeza no mu gihugu cy'u Rwanda iyi misiyo ngo niyo bahawe yo kwirukana hagati muri ibi bice ariko n'umugambi ngo kugera mu gihugu cy'u Rwanda bikomeje kugenda biba bibi cyane ubona ko n'ubundi ariyo mpamvu ubona ko bakomeje kugenda bagaba ibitero muri ibi bice usibye na kibyo ni ibintu nyine biri kugenda bigaragara ndetse ubona ko ku kibuga cy'indege cya Kashunga naho bakomeje kugenda bakorera imirwano ikomeye cyane nyuma yaho n'ubundi bakomeje kugenda abashaka buryo ki bafata ibice bigiye bitandukanye n'ubundi biri muri ibi bice kugira ngo bakomeze bavase urugamba abitewe na misiyo bahawe ubwo n'ibyo biri mu ntego z'umwaka abihaye muri iri tangira ry'umwaka urumva ko harimo intego yo kwirukana 23 mu mujyi wa Uvira bakabazana ariko noneho bagatangira muri biriya bice n'ubundi ubona abonekamo imirwano kunuza kuri muri masisi bakomeza bajya za Rucuro noneho bagakomeza ngo bajya mu gihugu cy'u Rwanda urumva ni intego ngo bihaye muri uno mwaka ubona yuko bari kugenda bagaba ibitero ahantu hagiye hatandukanye ariko bigaragara ko 23 yibibase mu buryo bushoboka cyane magingo bitewe n'ibikoresho ndetse n'uburyo bari bapanze amaoperasiyo ngo muri masisi ubu magingo yaba barageze mu kibo rwose bagenda bogoga ndetse n'umujyi wa Goma ubu magingo uri mu biganza z'ihuriro rya FARDC bitewe na operasiyo bari bateguye ndetse kuko bari bihaye iminsi igera muri 5 yo kuba bakuyemo masisi na Rucuro ubwo rero bikaba bigaragaza wenda ibyo enye sinzi kuko zindi mu mirongo yaho y'imbere ngo ndebe ko situwasiyo imeze ariko urabona yuko 23 nayo yahinduye umuvumo ubona ko yabanje kuza kureba uburyo ki Nord Kivu imeze ubona ko hari aho yagiye ikora udutendo nakubwira ko nyuma y'ibi bice n'ubundi yari ikomeje kugenda icungira umutekano hari uduce yiyongereyeho n'ubundi ugana muri ariya mashyamba ubona ko n'ubundi
nayo ubona ko ishaka kugenda ikerekeza za warikare bitewe n'uburyo ishaka gucunga umutekano muri ibi bice kugira ngo itereze umujyi wa Masisi ukomeje kuba isiraniro ry'imirwano. ubona yuko bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane kuko ko nta muntu bagiramo naki ni ibitero karundura biza bitareba umusirikare bitareba iki ahubwo biza bireba haba ku matungo haba ku baturage. ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane ndetse gikomeje kuba isiraniro ry'abatari bakeya muri ibi bice bigiye bitandukanye n'ubundi. yego bwana Safari, reka dusoreze ngacu gushimire cyane. yego ubwo urakomeza udukurikiranira amakuru no mu mwanya turaza kongera kugaruka kukubaza ibindi birabigezweho. yego namwe reka tubashimire. namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. turabashimiye cyane kandi dusoreje ngaha. wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone. Hasta la vista.